Ole Francis Ral te hian kan nun tui hala leng ve la ti la har ri khoi sa he la hi po tu chu ma din mo ya nia mai pang zol kho chuak ania kum sang ni panga khan chol nia pathian biak in khoma pusila rin oma hun ania ma se hun chu upalal thleng lian ral te pe a upa thlenga chuan pusila rin oma chu thu soi turin a tong trai turin so ma chu ta tong trai chuan thi sen thil ti theina ti the khan chama chu chuan ma din moi ril ru khoi em maya chu ta tang chuan toy zong in he hlai hi alo phuata ani ron salar tu hi chu zai thiam lu te i ania lu te hi home mission school zar khota class 3 4 ti vela kan ho thin ani lo zai thiam khop maya lom khop mai kanun tui ha aleng vela ria ka cham len na ha lo kot kher mun moi in nuam tin re dam chu rei lo te a po to zo lo Calvary tla ka ha dam Holy Christa ka in ma na sa thăm thal lâu ka nei na thì xem thiếu ti thấy na cross ka tan dam na e ring lui xua min hu ti tu kanun na tlang oi Calvary pan lal rem bua lung oi na chu ato ke chatuan na to kani Calvary tlang ka hadam Holy Christa ka in na sa thăm thal lâu ka nei ta thì sen thiếu ti thấy na cross ka tan dam thiam chan kan ni Iswa vangin kan mi fring tak sa min ti fa karau thiam lim min nei tir ta thin lung thar tharau dam na to kani Calvary tlang ka ha dam Holy Christa ka in na sa thăm thal lâu ka nei na thì sen thiếu ti thấy na cross ka tan dam khani tu to le pot me yang chang thum ani